گنجائش انکاری وزیر عطا تارڑا ایک سے سراوتی ویڈیو بیان شنکتک گشتک پاک فوج 16 مارچ شپا آپریشن غضب الحق کے تحت صوبندیہ کابل و ننگرہارا فوجی تنصیبات سرا فضائی عرش کتا ہما کے ناشرکاری سروکی ہوار بتگاں متحدہ عرب امارات ابو ظہبی دمک بنی یاسا میزائل ملبہ کپکچا یک دگا پاکستانی بیران اماراتی حکام ردا اماراتی فضائی عرشہ بیلسٹک میزائل عرش بھی سوب جوڑ کتا متحدہ عرب امارات عرشہ بیرانیوں کے مردمانی مجموعی کچ ابتداں سر بتر گنجائی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب گشتہ ایندھن دستیابی بابت ملک پوزیشن تسلی بخشی خزانہ کے وزیر سروکیہ پیٹرولیم مصنوعات نگرانی حوالہ کابینہ کمیٹی دیوان برجم دارہ تک دیوان بریفنگ گوشت بتا مارچ واسطہ لوٹ سرجمہ پیلو کنک بتگاں جیکباد گڑی کھیرو پولیس اسٹیشن سیمسران جاڑا واحد نزدیک پولیس و ملزم نیامہ مقابلہ بتک چرشیا سرا یک ملزم ٹپی جاورہ دستگیر پولیس ردا آپریشن وحدہ دستگیر بتگی ملزم پجار ٹھارو بخش لانی انعامہ چبتا آئی دستہ چا سلاحم برآمد کنک بتک حیدرآباد لوگی تا آس لگے صاحبات سے مردم بیران ریسکیو حکام ریڈا حیدرآباد قاسم آباد دمن علی پیلس سے نزدیک لوگا آس لگے تا حکام ریڈا آس اچازال بلہوار سے مردم ستکک اسرائیل ایران بنجائی شہر تہران سرانو کی مزنی عرش کتا اسرائیلی فوجی گشگین کی آئی تہران سرزمین مزنی کچا عرش نو کی لہر بنداز کتک تہران بنیادی ڈھانچہ نشانک جوڑ کتا رسانگ در ریدا ایران شہر اندرز گوا وزنی طرح کی بتک کامرانی دمگا پاس داران انقلاب باسیج فورس سے سینٹر نشانک جوڑ کنک بتک ملک داخل بیو کی انوگی مغربی سسٹم میں زیر اثر کراچی مروچی موسم گرم و مرطوب بھی محکمہ موسمیات ردا شارہ بدھ و جمعراتہ گرند گروہ کگو اور گمانے لتے جہاں جالا باری ہم بکاں ڈیرہ لیا جمالی بائی پاسا ٹریفک ویلا پولیس اہلکار شہید جبکہ ایک ٹپی پولیس ردا تیز رفتار ویگو گاڑی موٹر سائیکل ٹکر جتک ڈرائیور گاڑی ہوار ہما مہا فرار بتر شکارپورہ ہمایوں شریف نزدیک ریلوے ٹریک کے سر اتراک بتر چرش صحبہ ٹریک کا تاوان دستہ ریلوے حکام ردا اتراک اچوڑی جانی تاوان نبی تک ٹریک کے بحالی واسطہ کوشش بڑھ جاہیں شنکاری بنجائی وزیر عطا تارڑ گشتہ پاکستان فوج برزی اور شانی آسر کابل و ننگرہار فوجی تنصیبات نشانک جوڑ کنک بتگاں آپریشن غضب الحق کے درچہ صوبندیہ گو نشانک جوڑ کنک بتگاں کوئٹہ شہر جتائے مارکیٹا محلو کے مزن کچی عیدے شاپنگ دستگٹے ہاسے واڑا شہری عیدے واسطہ نو کی بت و چپل باہ گر گئے کراچی عید خریداری پیش نظر مارکیٹا رش کش بوتا شہری مزن کچا گدو پوچھو عیدگاہ چیز بازی رگا دستگٹا رش صاحبہ نوشی ویلچا رکھا گے واسطہ سیکیورٹی ترندی گام کی سیرک بھی تک ایران طریقارانی وزیر عباس عراقچی اقوام متحدہ سیکریٹری جنرل اینتھونیو گوتریس ثبوت ٹیلیفونک رابطہ کو ترجمان دفتر خارجہ ردا ایرانی سفیر رضا میری وزارت خارجہ آمد بتر ترجمان دفتر خارجہ ردا ایرانی سفیر رضا میری دریکارانی وزیر اسحاق دارہ کو گندونند کتر گندونندہ پاکستانی محلو کے نینگچا رستگی پلہ مرضی سرا منت گفتر مثلاً وزیر شہباز شریف سروکیہ وزارت غذائی تحفظ و تحقیقہ PARCA امور سرا
دیوان بتک دیوانہ پاکستان زرعی تحقیقاتی کونسل بزاں PARC تنظیم نو اصولی منظور دیگ بتک مزر وزیر کڈنی داتا ٹائم لائن ہمراہ یا PARC تنظیم نو جامع پلان تیار کرنے کی بھی بعد کشگورہ گرند گروہ ہور رد بڑھ جاہیں چرشی سب موسم وشنود بتا پیش ہوا ہور سب شہر درستی فیڈر چل لینے پراہم محتل بتا دوبنینگا شہری جیڑہانی آماچا